Cela sivule incwadi yaSamuela wekuqala sahluko 2 verse 29 kuya ku30. Manje ke niwubukelani ngeliso lebukhali lomhlatshelo wami nalomnikelo wami lengawukhethela indzawo yami yekuhlala. Wendiwa yini lokuthi uhloniphe kakhulu emadvodzana akho kunekuthi uhloniphe mine? Nitikhuluphalisele nini ngekutikhethela lokunonile kwayo yonke iminikelo leyendiwa sive sami sema-Israyeli? Uma singabamba lapho nje uNkulunkulu uyakhonona njengemdali nanjenga uNkulunkulu lo wende timiso ekukhondweni nangetinto lafuna kukhondwa ahlonishwe ngato. So uNkulunkulu bekende indlela yekuthi ufuna kuhlonishwa kanjani. Bekashito ukuthi kune special portion enyameni lema baletha lomnikelo ethempelini bekumele bese bathatha ke lelo cathalelo bangalidli lona bahambe bayolishisa lokuthi malisha bekubese kwentekani bekungasindzaba yabo but bekuyi instruction yaNkulunkulu. Ayi yabona simanga ke lesi ngoba ngeke ngathi lamuhla kube uthi uNkulunkulu konke kwembatha kwakho kwelishumi ubokushisa angathi ukuthi ngabe siphathana njani angathi but la kunelicatha nje bekathi ubothatha lelicatha leli angathi noma ngilenyama lethiwa ifillet yini ngayiveza ngomfundi esihlatshwako lapha ngathi hawu yeah so ngeke ngisho abazalwane so angathi ukuthi lelicatha bekulicatha lini but wathi nje uNkulunkulu leli lami sewuthi ke uNkulunkulu esikhundleni sekuthi nithathe lelicatha lami nento njengalo nganitshela senidondla nini uthi nikhuluphaliswa yiportion yami. Awucabange babo wakho athi hawu mntwanami so uyidleleni lenyama yami ngibabe noma ngimakwakho akubita kubekela athi mntwanami lenyama yami soyidlelana uyathi ukuthi noma ungathi bewulambile lawo magama lawo asabeka lesinye sahluko empilweni yakho mntwanami lenyama yami soyidlelana. uNkulunkulu uyakhala ukhala ngebantu bekabaniketele assignment ukuthi lokho ningakudli lokho kuconzene nami. Ngiyakholwa nalamuhla maybe kungendeka uNkulunkulu akhale nangathi ngathi ukuthi hawu mntwanami ngoba phela savumelana ukuthi lokho kwami sewukudla njani yini bese uba muhle ngale kukwami eli abesadla lokungakafanele bese ke ngithi wangu ngiyedlula nje batali nalabo laba ingcenye yethu kube nibatali sibe nebantwana sibonge uNkulunkulu usiphile bantwana kuhlonipha uNkulunkulu kulalela uNkulunkulu but kuyendeka ngalesinye isikhathi abantu abethu basengahlangana naNkulunkulu bese bayasibuthela basiphathele kudla lesingakwati ukuthi kubuyabe ngenxa yokumbe yendlala nathi sithathe nje sikhuluphale ngekudla lokungakasifanele
kwangase uNkulunkulu angasipha itolo besikhuluma ngemoya wekwehlukanisa umoya wekuhlola umoya wekuhlolisisa sibe nako kuhlolisisa ukuthi bona ngilambile mfanami ngona imali ngiyayithinga kepha le ngazi ukuthi ngeke ngiphathe kahle ngoba ngiyeva ukuthi uyithathephi uNkulunkulu akajabuliswa nje ngulesimlethela kona kepha ujabuliswa ukuthi ngulokushuwo kuye ngulokushuwo kuye nako lokuyithinzako inhlitiyo yaNkulunkulu verse 29 manje ke niubukelelani ngeliso lelibukhali ngisafundza khona lo mhlatshelo wami nalomnikelo wami lengawukhethela indzawo yami yekuhlala wendiwa yini lokuthi uhloniphe kakhulu emadvodzana akho uhloniphe kakhulu bantfu bakho esikhundleni sokuthi uhloniphe uNkulunkulu kakhulu kunekuthi uhloniphe mina nithi khuluphalisenine ngekuthi khethela lokunonile kwayo yonke iminikelo leyendiwa sive sami sema-Israyeli niyabona lokunonile uyakubona uNkulunkulu lokunonile uyakubona uyabona yini ngathi linoni ungifihlele yini ngathi lokulinoni utibekela wena bese ke lo verse 30 lona inhlitiyo yalomlayeto wethu lamuhla verse 30 uthini ke sisi ngaloko ke simakade uNkulunkulu wema-Israyeli ukhuluma uthi ngethembisa ngathi indlu yakho nendlu yeyihlo iyawukhonta embi kwami phakade naphakade kodwa nyalo simakade uthi kungeke kusaba njalo ngobe labo labangihloniphako ngiyawubahlonipha kodwa labo labengezelelako nabo bayakwetheleleka uyalibona leligama lekwetzelela ngasalisile lihlamsa kahle kude nje umuntu lokhuluma nawathi uyathi uyangezelela mani kwetzelela makathi nje uyangezelela kuhambisana na uyeva nje uyathi uyangezelela sona uNkulunkulu wabuka wathi ngiyetheleleka la sihloko senkulumo yami sithi kuhlonipha uNkulunkulu sikhiya sekuthi uhlonipheke kwetzelela uNkulunkulu sikhiya sekuthi wetzeleleke sikhiya sekuthi wetzeleleke wahlonipha uNkulunkulu angifuni kwenta ngathi ngiyakwethembisa ngoba ngiyingceku yenkosi but ngifuna kugcizelela lokushiwo nguNkulunkulu I can confidently and boldly tell you mawuhlonipha uNkulunkulu utakuhlonipha utakuhlonipha uNkulunkulu you shall be honored God shall honor you. God shall honor you. Honor God. Wamhlonipha uNkulunkulu. Siyanyakada sikhiya sekuthi kuvuleke nekuhlonishwa kwakho. Kuhlonipha uNkulunkulu kunyakadisa sikhiya kuyi anointing that loosens up netinganangana lesetarusa. Kuhlonipha uNkulunkulu uthi lo ngihloniphako utawuhlonishwa lo ngetzelelako utawetzelelwa lo ngetzelelako utawetzelelwa kuhlonipha to honor means to be rewarded kusho kuphiwa utawuphiwa you will be recognized, you will be saluted, you will be distinct, you will have a good name. Kuhlonipha kuyindlela yekugubha umsele wekuhamba kwegrace yaNkulunkulu. Mawuhlonipha
ukhonda uthumisa uNkulunkulu usuke ugubha uphethe lipiki lakamoya uyagubha uthi grace I am channeling you to my life and to all that I have when you honor God. Tibonelo letse eBhayibhelini la kuSamuel wekuqala sahluko sekuqala verse 24. Samuel wekuqala sahluko sekuqala verse 24. Yes. Wathi kube amlumule, Hana wamthatha lo mfana asemncane wahamba naye. Wathatha nenkunzi leyayineminyaka lemithathu ubudala, nempuphu leyayingemakilogramu langaba 10, nesikhumba sikhwama lesasigcwele liwayini. Waya endlini yasemakade eShilo. Yes. Hana uthatha letinto leti nendodzana yakhe. He took more than what was prescribed. Esikhundleni sakuse anciphise noma alinganise wenda lokungetulu kwalebe kubhekekile. Wathatha nemntwana wakhe to honor God. uNkulunkulu liqiniso aliphumi ngesisini kuye. Ngenxa ukuthi Hana wamhonorisha uNkulunkulu. Mase sifunza sahluko 2 verse 21. Ake sewuve indzaba. Samuel wekuqala 2 verse 21. Simakadze wendela Hana umusa wakhulelwa. Aphe mangami kwasho umuntu. Ngesikhathi Hana ahonorisha uNkulunkulu beka gubha umsele la kuhamba umusa khona. Uvali nyalo simakadze wendela Hana umusa. Umusa wayithola lendlela levulwe ngihana. Lo musa wendani? Watala abantwana emadvodzana lamathathu nemadvodzakati lamabili. Akabaceli laba. Wacela munye. Wathi makamupha lo munye wamthatha wathi Nkosi, you deserve the praise. Angithathe ngibuyisele kuwe. Wathi uNkulunkulu bantu labangihonorishako abahlali baseyi. Abahlali nani bachukulute iabundance. Uthi chukulute wase uNkulunkulu wamthi lila nalanga kakuceli. Nalanga kakuceli. uNkulunkulu wamhonorisha wamhlonipha Hana hayi ngoba Hana bekathandazile kepha ngoba Hana wakhomba inhlitiyo yekuhlonipha uNkulunkulu. Yekuhlonipha uNkulunkulu. Samuel wekuqala 3 verse 1. Umfana Samueli abekhonda simakadze ngaphansi kwa Eli. Kulawo malanga livi lasimakadze laselilivela kancane. Nemibono yayingasekavami. Samuel ukhonda uNkulunkulu. But lokukhulu ukuthi umkhonda under Eli. Yebo moya longcwele ukhona but akamkhondi njengekuholwa ngumoya longcwele umkhonda under li office lelibekwe ngusimakadze. Lelo office mawufunza alisabona akusena vision. Lelo office leli ngichaze ngibheke khona yini. Lelo office leli selidla nenyama lokungakafanele lidle. Ngalama amagama lelo office leli seliyadzelela. But le office labekwa ngusimakadze. Samuel akasho ukuthi I am coming with a new anointing to do away with the corruption. Samuel
uthi I am still going to follow the office. The man in the office is corrupt, but the office alisi corrupt ngoba la establishwa ngeMazulu. I'm going to serve God. Ngitamkhonda uNkulunkulu under this office, under this position. Wevani Eli beka ngumpriest kuphela. Samuel waseva the position lel office. Wagcina laphi Samuel? Wagcina angumpriest, angumprofet, alijudge. Uyayibona idouble portion? Ngenxa yeku-honorisha le position la i-honorisha Samuel wagcina ipossessa. Le position la ihlonipha yagcina ingeyakhe. Mangabe kukhona tintfo leti sehhovisi leti ku position lengetulu kwakho, now umuthi wakhona awuthi ngikuya le kagoca nyawo ngutshela umuthi welBhayibheli. Honor that office, that position, konke lokubhekene nalo sewulikhuthuzile lelo office, sewulikhuthuzile. I-portion, i-blessing yalo noba ungethe wangena kulo, mangabe ufuna i-portion ya prime minister, honor that office. Wa honorisha lelo office lelo, wahlonipha lelo office lelo. Nang Samuel wahlonipha lihhovisi lebupriest, wagcina ngumpriest. Lesikhundla lasihlonipha wagcina hleti kuso. Lolo kuhluphako mawusetzelela leso sikhundla losifunako, mase kuhleli wena batakwetzelela nawe. Nawe utawetzeleleka. Uthi uNkulunkulu, it's simple. Akuthi ngisitende tibe madima tinto bazalwane niyabona. Don't make things difficult for yourself. Honor God, and God says you'll be honored. You'll be honored. What an exchange. Honor. Ngitiphi tindlela lesi ngatisebenzisa letinye letimbalwa kukhumbutana nekwengeta kuleto lestatiko ekuhlonipheni uNkulunkulu. Emahubo 61 verse 1 ngicela ungifundzele lapho. Lalela kukhala kwami Nkulunkulu, uve umthandazo wami. Lalela kukhala kwami Nkulunkulu. Kuneluhumusho ke bazalwane leli ngilahlekele ngoba ne-New King James mase ngiyivula ayisasho lokule ngikuthole mangifunza. Leluhumusho lithi early will I seek thee. Kumbe ukhona lisemehlweni akhe singisi. Early will I seek thee. Early will I seek thee. Leluhumusho lisinika indlela lenye ekuhlonipheni uNkulunkulu. Lele Swati lithi vani kukhala kwami, lelinye yesingisini hear my cry, pay attention to my prayer. But lolokukhulu akusilokukhala kwalomuntu, lokukhulu ngilesikhathi. Early will I seek thee. Early will I seek thee. Thank God ngemithandazo yekuyolala ayisiyo inkinga leyo bazalwane. Leko ongeke shashathanda engathandaza.
is fine. Bo amen bakhona. Umshasa usukuma sekuthi sesiqedile. Kungikhani uthi amen. So that one is fine. But kwekucala lesihlonipha ngako uNkulunkulu is through our time. Early will I seek thee. Nginesikhathi sami la ngifresh khona Nkosi. I honor you with my time. Ngingasinika umlungu ngisinika wena. Ngingasinika umngane ngisinika wena. Early will I seek thee. Ngifuna wena Nkosi ngingakafuni konke. I give you the first fruit of my time. Sithelo sekucala ngiphapheme singesakho Nkosi. Early will I seek thee. Kusebenzisa sikhathi sakho ne-consciousness yaNkulunkulu siyaluletha luthumo kuNkulunkulu sikhomba inhlonipho kuNkulunkulu. Kwesibili Exodus 36 verse 1 na 2 Chronicles 2 verse 7. Bobesaleli na Oholiyabi nawo onke emadvodza lanelikhono laphiwe nguNkulunkulu bongcwele banelikhono baliphiwe ngibani lelikhono bazalwane nguNkulunkulu likhono baliphiwe nguNkulunkulu bebanelikhono yes cecela nguNkulunkulu bongcweti nekuhlakanipha ekwakheni lendzawo lengcwele bebanebungcweti banenhlakanipho kwakhiwa litabernacle ngalesi sikhathi mase liphelile siye kuma Chronicles kufanele bawende wonke lomsebenzi njengoba simakade ashido. Yes, by your treasure, by your wealth. Proverbs 3 verse 9. Number 4 lengifuna kufika kuye bese ke sengiyephetha. Exodus sahluko 28 verse 1 na verse 2. Ubobe sewubita umnakeni uAroni kanye nemadvodzana akhe boNadabi na Abihu na Eliyazari na Ithamari ubahlukanise nema-Israyeli ngobe ngifuna babe bapristi bekungikhonda. Ubotfungela umnakeni uAroni tembavu letingcwele tebupristi ngito leti tamnika sitfundi nekuhlonipheka. Timbato tamendani uyayiva indzaba yakwembatha kwentani kwembatha kuyakunika sithundi nani nekuhlonipheka kuyakunika sithundi nekuhlonipheka. Indlela yesine yeku-honorisha uNkulunkulu yindlela lesembatha ngayo by your dress. Ake ngicale ngebuhlungu lengake ngabuva mangikhumbula ngathi kumbe lenceko yashumayela maybe bese anekukwata lokungcwele. Ake ngisho njalo angithi inceko le so ngeke bese ngisinekukwata kwaSathane kalinceko. So inekukwata lokungcwele ke seyikhuluma iyadisho naleti impahla iyadisho kanti lomunye la umbethe kumbe lokho lese ikuhlaba lenceko. Well sekungaba kithi ke ukuthi kumbe singakubuka kanjani but ngazi ukuthi lo bekacala la sondweni weva buhlungu lo bamcoshe sondweni wangaphindwa wabuyela. Well lokho akusho ukuthi kumele simbombudzele liqiniswa ngithi but kubita sibe ne-wisdom ekukhulumeni iqiniso. Yeah, so ngoba masathalela lo ukhuluma ngekuthi bengivele ngingaphilelani naNkulunkulu. So timpahla lenginato bekunginati timpahla uyabona mos. Yeah, leti kanjalo. So sengiyembatha ngithi ngiyaye esondweni sengiyeva ukuthi hayi ngazi ukuthi sengiphoce labangcwele.
sengiphoqela abangcwele. So I'm sorry etimeni leti hambe tibe kanjalo bese tiyagabuzela. Nevertheless nali liqiniso ngekwembatha kwethu angathumseka uNkulunkulu noma etseleleke ngekwembatha kwethu. Nguye uNkulunkulu, uNkulunkulu akagucuke bazalwane. Ukhipha iprescription uthi ngifuna bathungelwe timpahla labatawuthi mabatembethe ngihlonipheke kubonakale nebuhle bami, kubonakale buhle bami. Niyathi ukuthi yebo sinelusito lwamalo engcwele but sinanembeza futhi. Uyathi mangabe kuthiwa uyobona prime minister uva la kuwe ukuthi utawembatha kanjani ungatshelwa. Makuthiwa kune interview uva la kuwe ukuthi angembathe kanje. Kumele sive lakithi nangelusito lwamoya ongcwele masembatha ebukhoneni basimakathi kuthi yes ngembathele uNkulunkulu. Asimembathele uNkulunkulu wethu bazalwane. Asimembathele. Ngeke ke ngikale butse nebufisha nebukhulu nebuncane bempahla. Ngoba ngikhumbula ngalelinye ilanga yacondzana nami indzaba. Solo ngibeke angisathi noma bekuyisudu yini bengisase Bible school le bophuthathwana. Kukhona lembahlana yami lebenginayo nje ngiyibekele egcinene eboxini lokwasaphatha emabhokisi. Kude lekhwamate emasudu. So ngiyibekile lempahla yami ngihle ngisitshenge liso lami. Ngithi one day is one day. Siyawutholana nawe ngaleli ndaba. Siyawuthola. Manje sengiyayihoshula inkemba yami ngalelo langa. Hoshu. Kwaba nje ngazi usimoya longcwele hey hold it there. Ikahle yona but injongo yakho wrong. Ngoba you are going to show off. Awembathi in honor and dignity but wembathela kuyashow offer. So kwembathela uNkulunkulu may not be so much ukuthi kutse noma kufishane but injongo yakho iyini mawembatha lempahla. Akuyi ngekujajana kwethu ngekwemehlo ethu ngoba noma ungagalela i2 piece i3 piece. Ngihlala nalabanye siyaxoxa balungisela kuthathana. Hayi nini haleluya. Bane ngesixoxa nabo. So masaxoxa ke lo munye sewuthi mine lo mail I think ikutobalula vele. Uthi mine ngifuna embathe lokufika lapha etinkatheni njengasistela. Lo my sister uthi yathi kuthini mfundisi I think I'm still young. So angifuni bese ngembatha kanjalo. Just because sengenzile. Ngase ke sengithi okay hambani ke nikhulume nibuye ke seninayo le size ukuthi kutse kanganani kufishane kanganani. Ngoba kusiwa kwami ku instructor bani ukuthi akube kutse kanganani akube kufishane batohlala bodwana ngeke bahlale nami. Ngeke bahlale nami. So kumele bona bavumelane ukuthi hayi ke bhuti sengelula lulile sengangedangedile nga 2 centimeters na bhuti asho ukuthi hayi nami sengisikile le sekusukile le ndasi sengisike 30 centimeters. Yaphela inyanga solo bayosika. Solo kulukhuni ukuthola butse nebufishane. Akukamele udistress about the length but kumele udistress ngekuthi uNkulunkulu uyahlonipheka yini. Let's have that in our hearts. Is God honored ngale ndlela lengembethe ngayo?
yebo umhlaba sewuyakhona ekuhambeni ngebungcunu la ngaphandle mangabe sengefika khona. Uyakhumbula ensimini yase-Eden ngesikhathi Adam na Eva bangcunu wabe ntani uNkulunkulu? Wabe mbathisa. Lokho uNkulunkulu ngebungcunu wabe mbathisa. Kwendekani ngesikhathi Noah aphuze kweca umlo omdzala sahamba so kwendekani bahamba bayomembathisa. Let us honor God with our dress code. With our dress code. Noma ngebuhle bako noma ngebunjani bako. Ewu nebakithi bathandekayo. Mawugcoka nje wathi ukuthi more than bonke labantu angibona, may God be honored through this. May God be honored through this. Angikwati lengathi kubi ngoba buhle busesweni lalobukako. So ngeke bese siniki prescription ukuthi kubi lokhu kuhle lokhu, because beauty is in the eye of the beholder. Loyo lobonako. Kwangathi lokho lokuhle esweni lami bekungaba kuhle nasesweni lakhe. Athole lithumo ngako uNkulunkulu. Sesisukuma sitawuthandaza. Kunento leyesabekako ekuthandazeni kwethu. Kungamhloniphi uNkulunkulu. Things never remain the same. Masingamhloniphi uNkulunkulu. Uvulile nedota lapha ku 1 Samuel 13. Samuel wecala sahluko 13 verse 13 na 14. Samuel wamphendvula wathi, lemvolo yendile ibulima, awukawugcini umyalo wasemakade uNkulunkulu wakho la kunika wona. Kube bewukwendile lokho, ngabe lo mbuso wakho etikwa Israyeli uwusimisile, wema kokuphela. Ngekuhlonipha uNkulunkulu sisimisa blessings and honor in our families. Ngekuhlonipha uNkulunkulu sibeka sisekelo sekuhlonishwa emindenini yethu. Oh hallelujah to Jesus. Ngekuhlonipha uNkulunkulu you are laying a strong foundation ukuthi uNkulunkulu uyohlonishwa kuleli khaya. Angidzingi nane kukufundzela incwadzi. Thank God ngelibhayibheli. Kepha uma bengingakhuluma ngathi angisiyo umshumayeli, bengathi ngingakutshela outside the Bible. Liqiniso lekuthi umuntu lohlonipha uNkulunkulu ushiya kuhlonishwa kwaNkulunkulu emndenini wakhe. Sivuno sekuhlonishwa kaNkulunkulu sisala sikhona, but kumele usihlanyele. Uhlanyele imbewu yakho. Kwedzelela uNkulunkulu kukushiya wedzelelekile nawe. Kwedzelela uNkulunkulu it turns around to you. Kwedzeleleke wena. Kwedzeleleke wena. Lapha uNkulunkulu sewuthi indlu yakho ngoba ungedzelele, you will never have anyone as king from your family. Ngale kuEli nakhona uthi lo verse 31 sikhathi siyede lapho ngiyawunqamula khona emandla akho nemandla endlu yeyihlo kuze kubede lichegu endlini yeyihlo. Ngalama amagama ndawufana bancane ngoba netselele mina uNkulunkulu. Mawungadi kahle hamba ungibutele inkosikazi lenkulu Vashti lo wadzelela livi lenkosi lebeyichazekile ngalelo langa yambite yathakete la. Vashti wathi ha kuyatiwa nje sakwendiwa lento le.
She was fired the same day. Walahlekelwa ngema benefits ngelanga leliseni. Don't lose the benefits of grace ngekwedzelela simakathe. But kwangathi ungabutha konke lokungema benefits ekuhlonipha uNkulunkulu, mhloniphe uNkulunkulu ngesikhathi sakho, mhloniphe uNkulunkulu ngemandla akho, ngemcebo wakho, mhloniphe uNkulunkulu ngekwembatha kwakho, mhloniphe uNkulunkulu ngebungwe bakho, through your character uNkulunkulu mhloniphe. Once wamhlonipha uNkulunkulu, I tell you, you shall be honored. God will never lie. God shall never lie. Ngaleli qiniso ngicela ninginikele umfundisi Hlatshwayo i-microphone. Ngicela sisavala imehlo ethu sibe nanakwe etinhlitweni tethu. Sibe nekwati ukuthi kuloko lesikufundzako ngiyakholwa ngiyethemba akusiso sikhathi sekuku-accuser noma kuku-condemna noma kuku-judge, kepha sikhathi sekuku-correcta, sikhathi sekukufundzisa. Mangabe khona lotawuthi mawubuka emuva uve utenyanya yathi ukuthi it's not about kutenyanya, it's about being corrected ngalokuliciniso. Lebe ukwenda ungakwati. Now we go with confidence, but mangabe liqiniso selembuliwe lokho sekubitwa ke ngekuthi sekwetzelela. But honor God with the truth lese ulitholile lamhla. Khonda uNkulunkulu, mhloniphe uNkulunkulu. Honor God with your time. Honor God with your treasure. Honor God with your dress code. Honor God with your talent or your gift. Ngiyakholwa ngalelinye langa sipho sakho utasitholela lithuba lekutokhonda endlini lenelibito lasimakathe through your gift. Kuze ungangeni eluhleni lwebantu lokuthiwa bametzelela simakathe. May everything that goes with honor be your portion as you humble your heart to repent and to make a decision today. Lord, I shall honor you. Ngicela usithandazele nceko. Thank you, Lord. Baba wethu longcwele Yesu wenkosi yethu Jesu Kristu. Thank you, Jesus. Siyakubonga namhla emini Nkosi ukuthi ukhuluma livi lakho phakathi kwethu ngoba ufuna ukuthi impilo tethu tibe ngcono. Baba siyabonga ukuthi ekusidaleni kwakho ngamunye nangamunye wethu usiphile tipho. Thank you, Lord. Usinikile Nkosi lofuna ukuthi sikwende. Sendele wena endlini yakho. Sendele umango lesiphila kuwo. Sendele makhaya losiphe wona. Baba wethu longcwele sesilivile livi lakho. Siyathandaza sivuma etinhlitweni tethu. Sithi loku special losiphe kona. We want to do it. Oh yes. We want to use it so that we may make that impact. Let's singakala konjenge kusidala kwakho. Thank you, Jesus. Baba wethu siyavuma sikakukhondi kahle. Siyavuma sibe netizathu lesitibekile. Thank you, Lord. Kodwa livi lakho mase likhuluma likhulumela ukuthi asichinje sende lokufanele. Thank you, Jesus. Babe kuliciniso nekuthi kuba ngilethiphiwo losiphedona leti siphakamisako ukuthi size siseve nemakhosi. Thank you, Jesus. Babe wethu longcwele lokhu kuyasho ukuthi indeed usiphela ukuze ukuthi usiphakamise. Thank you, Jesus. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako noma ngabe kuncane kangakanani kodwa makungiko lokho losiphe kona kutawuthi kuyende leyo impact loyifunako. Oh yes. Siyavuma Nkosi emini namhla sithi babe insandvo yakho njengekwelivi lakho ayendeke egameni lika Jesu Kristu.
Siyabonga babe kwethembeka kwakho. Siyabonga ukuthi nathi sathatha inyathelo uyasihlangabeta kuze ukuthi usiside. Wendele buhle nelithumo lwegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Praise God.